nukuri je sinangiye ko nzosoborera kubona abantu twiga ndishimye ahubwo ko nakubonye reka tuzahuza abantu bose twiganye duhure dukore groupe twinjoye birakenewe vraiment ahubwo none wewe bite uri ngaha gute iyi rusange nge naje gushaka akazi ejo narakabonye ahubwo mwanyakire neza abanyarusange uramuzi ariko ndamuzi uramukobwa ko muzi none twese turamuzi hano mu karere ndatamuzi jambo karibu sana Mulikuwa mshapana komande? Okay. Bon mimi nagala kama komande mshapata hadi. Ego. Ivyo ni bikuri kuragira. Urabibona. Uri ntiyo bazamushofero kombo taxi. Yego. Ibyo nkubwira rero abanyabugo burana n'abantu babadetwe cyane. Abanyabugo kazi buri ibaze kuba gutwara taxi byaramunani agashoka y'Iburayi. Y'Iburayi ubikuye he? Ariko sinese ari gukora iki mu kabari hano? Shapa tayari kuku ni tamu sana mtaipenda. Joyous ya special tunafanya hapa kwetu. Urakoze cyane. Vraiment bon appétit. Bakubwira ko nyine mbasi. Hano haba amajambo. C'est partout par ici. Mbari. Company. Urana witwaye neza kandi mu mafaranga hari twabibarira hamwe ngo. Monsieur. Hapana kabisa. Hii tabia yuko mwa haiko ya bien kabisa. Mimi siwezi hivi vitu siwezi vinyamazia kweli. Njoo vitu gani hivi? Mimi nateta polisi. Mimi vitu siwezi vinyamazia kweli. Mweke. None naho yari kuba ari umuservice asanzwe. Ushobora kumufata nk'indaya kubera iki? Habaye iki? Ndetse unye ari wenyine akabari. Akakabari nimba utabibonye kwirama ntibabonye yuko yitwa Komboba. Utabeshye nakabari. None Kombo taxi yiwe singijya. Nge polisi gutwara. Hasoni. Abone ke nusigaye weekend. Uramara amazi. Ndio angalia hapa.